आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pazari ahanbada maruiba pau security force na kusukulai ke amarum phagatle Surasanpur da asibak sang mafangle Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi Padma Award chingyan thoklagani lakador ba numit 3 ni asida Manipur da parap oibadagi may oira phawa nong suraba yai hairi amasung kunipan suba senior women's national football championship ki ngasi ayuk sanaki ba match ta Manipur na Odisha bu panjal ahum amada thoikre Raisa asida mahusagi pibam da hanjilang na ba security force na tongan mafam sida thiba humbugi thabak chathabada khusukulai kya fagatle police ki pauna hai Kaksing Jila ge wango yelang ba sing mafam singdagi khusukulai kya phangba ngamle khulai sing adu manungda countryman 9mm pistol ama hand grenade taruk 2-inch mortar smoke cell gi cover ahum amadi anti cells mari tube launcher ama bulletproof plate ama vest ani Walkfeng handset ama cartridge charger ahum amasung grenade launcher gi ring ani yauri amaromda masakang da bakulai paibesing na faki ba CRPF ki ASI ama Manipur police na kanba ngamle hairi police ki pauna hai Imphal West Jila ke Santipur village tagi masakang da basing na faki ba CRPF ta ASI oibe mi adu mayam gi mateng loina na kanba ngamkhibani thawdoti matang na makata na thijina ba case ama lokhatle Security Force ki akan bangal sel ke thorang makhada National Highway 37 Imphal Jiribam amasung National Highway 2 Imphal Dimapur lambida nongmada changdaba yadraba tangai phadaba polam puba gari chahumar pamathoi tekta kaidana Imphal yaurakre hairi Maraga asida Surachapur Jila ki Hengjau village ki Khuga Turel dagi nupagi asiba haksang ama fangle khogi pangmin hai haksang adu Surachanpur District Hospital ge mokta thamli hauji phawba masak maming khangba ngamdri Raisa asida thasi mangada sukhiba len yawba akanba nongna yumkai solaba singi manungda haujuk phawba mari leinaba singda mating pibinaba se sang thagalaktriba miyoi singna hayeng nimidang oiram pung manga phawbagi manungda masa masagi lamadubu koliba SDO amasung SCC da thagal angnaba Imphal West Jila gi Deputy Commissioner na khanghalli Awang Gawga gi Ayushman Arogya Mandir Health and Wellness Center gi tongan mafam singda ngarang malaria laina de ngak thuknaba kang hidak lup thuklaba kangkhal singyen thokre malaria laina ngak thukda kangkhal khamina khwari hena kanaba thorang ni haidon English ani ga tarani thoi digi UNICEF na hauji phawbada kang hidak lup thuklaba kangkhal million chani ga humdram ngarom yen thokre kangkhal singasi rajya gi malaria bibhang yen thokhibani hairi tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Rashtrapati Draupadi Murmu na ngasi ani suba civil investiture ceremony da Padma Award sing New Delhi da leiba Rashtrapati Bhavan yen thoklagani manasing asi tongan ba lam singda thodo hen toba thabak tawba singda pibani masida kala sanskriti miyam gi seba tawba bigyan sana khotna ba amasung laik laisgi lam da pibani mana asi sahi khudingi Ganatantra Divas nimita lakthokpani sahi asik April 19 da Rashtrapati na Padma Vibhushan ahum Padma Bhushan nipan amasung Padma Shri mana yankhai mga yan thokre Lok Sabha Mikhal gi lemho riba tangkak singi bot thadagadaba matam naksilapka loinana Rashtriya Dal gi lusingba singna magi mirep singi da bot khomgi thabak kankhalakli thas ki tarawham doida marisuba tangkak gi bot thadanagani tangkak asida Raija Tara amaso Union Territory amagi setme phudra tarukta bot thadanagani masigi manungda Andhra Pradesh ke set kunmanga Telangana ge sit 38 Uttar Pradesh ke sit 32 Maharashtra gi 13 Nongsub Bengal amasung Madhya Pradesh ki nipan Jharkhand ge sit 3 Bihar gi sit 5 Odisha gi sit 3 amasung Jammu Kashmir gi sit amani tangkak asda punna mireb dising amga satre tara na lamba thengnagani tangkak asi bot khomgi matam numit umidanga silakpagaloina na bot khomgi thabak su kankharlakli BJP lusingba amasung Griha Mantri Amit Shah na ngasi Telangana gi Bongil Lok Sabha Kendra da Mikhal gi bot khongani Congress lusingba Rahul Gandhi su Hyderabad ki Narsapur amasung Sarunagar da pangthokpa Mikhal gi rally sing da saruk yagani BRS lusingba amasung Mukhyamantri K. Chandrasekhar Rao Karimnagar da pangthokadaba Mikhal gamari leinaba khongchata saruk yagani
ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯔꯞ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯞ ꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯅ ꯑꯈꯛ ꯑꯔꯥꯎ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯤꯚꯥꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯖꯔꯈꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯤꯁꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯒꯅꯤ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤꯗ ꯑꯁꯥꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯁꯤꯠꯂꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯤꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯄꯔꯤꯕꯔꯇꯟ ꯆꯤꯇꯟ 2 ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯤꯐ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯅꯤꯜ ꯆꯧꯍꯥꯟꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯦꯁ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯔꯤꯕꯔꯇꯟ ꯆꯤꯇꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯇꯥꯞꯀꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯍꯥꯔꯥꯅꯥ ꯄ꯭ꯔꯇꯥꯞꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯈꯪꯅꯩ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ಶ್ರೀ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭र ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣꯄꯣꯂꯤꯇꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯁ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯃꯣꯔꯥꯟ ꯃꯣꯔ ꯑꯊꯅꯥꯁꯤꯁ ꯌꯣꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤडिꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ಶ್ರೀ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯌꯣꯍꯥꯟꯅ ꯁꯃꯥꯖꯇ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯜꯂ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡ ꯐꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯝꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯣꯔꯥꯟ ꯃꯣꯔꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦ ꯖयशंकरꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯗꯣꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏꯗ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ ꯄꯤꯌꯣꯀꯣꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯒꯥꯔꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯅꯗꯨꯅ ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕरꯅ ꯍꯥꯏ ꯖꯝꯃꯨ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ आर्टिकल 370 ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄꯤꯌꯣꯀꯦꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯅꯩꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡ ꯄꯤꯌꯣꯖꯦꯀꯦ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर नोमी खोंचत हयेंग अयोध्या चटकनी खोंचत अदुदा महाकना श्री राम लला टेम्पल हनुमान गढ़ी टेम्पल अमसुंग कुबेर टिला चटकनी श्री धनकरना सरयू घाट के आर्टिस्ट सरुक यागनी कोलकाता सानरीबा 29 सुबह सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जिजाबाई ट्रॉफी 2019 की ngasi ayu sanikba matchta manipur odisha bu panjal 3-1 thoire goal sing adu manipur team ki captain NG Balana goal ani amasung dangmai grace na goal ama sankhibani match sasigi player of the match NG Balana phangkhre साउदी समाज की सेमीफाइनल भारत की टेबल टेनिस सानोरे मानिका बद्रा ngasi जापान की वर्ल्ड नंबर 5 हिना हायाता का थेंगनरगनी अंग सानिकिबा क्वार्टर फाइनल मैचता मानिका बद्रा ना वर्ल्ड नंबर 14 जर्मन की नीना मेटेलन बु 13-3 माइथि पीखिबनी इंडियन प्रीमियर लीग तंगसी पंजाब किंग्स अमसुंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर सानरगनी मैच असी हिमाचल प्रदेश की धर्मशालादा लैबा क्रिकेट स्टेडियम दा सानगनी हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाउ अमुक हना सिक्योरिटी फोर्स ना खुसु खले क्यामरम फागतले चुराचांदपुरदा असिबा हकचांग अमा फंगले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नंगसी पद्मा अवार्ड सिंग यंथोकलगनी लाकदरबा निमित 6 असिदा मणिपुरदा पारप ओइबदगी मय ओइरा फबा नोंग सुरबा याय हाइरी अमसुंग 25 सुबह सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की ngasi ayuk sanikba matchta manipurna odisha bu panjal 3-1 thoikre पाउलोइजरे।